visoki zvonik crkve Svisko Onufrije. Ja sam ispod zvonika. Tačnije, u nadvratniku između zvonika i hrama. Duboka niša u zidu sa desne strane. Cigle su položene u polukrug. Cigle su loše kvaliteta, različite debljine i veličine. Stoga su šavovi između cigli široki. Niša je bila malterisana, kao i ostatak unutrašnjeg prostora. Nije jasno zašto je potrebna niša ove veličine i oblika unutar zvonika. Sa druge strane je prolaz iz stepenice do vrha. Ovaj odlomak nije simetričan u odnosu na nišu. Lokacija otvora u desnom i lijevom zidu se ne poklapa. Pogledajte koliko je drugačiji raspored. Postoje i razlike na vrhu. Svodovi nisu simetrični. Svodovi se također ne podudaraju po veličini i lokaciji. Niša je mnogo veća od prolaza. Niša je viša i šira. Da biste se popeli na stepenice, morate se dosta saginjati. Možete stajati u punoj visini u niši. Obično ljudi kažu da je ovdje postavljena skulptura. Ali pogledajmo crkvu izvana. Na vanjskim zidovima zvonika nema niša. Na fasadi zgrade nema niša za skulpture. Na vanjskim bočnim zidovima nema niti jedne niše. U zidovima sa oltarske strane nema niša. Unutar hrama također nema niša za skulpture. Općenito, nigdje nema sličnih niša za skulpturu ljudske veličine. Jedna niša je u prolazu ispod zvonika. Slažem se da je ovdje mogla biti postavljena skulptura. Kada su crkvenjaci preuzeli tuđu zgradu koju nisu sagradili. U početku je ova niša napravljena u neke praktične svrhe. Tako da zgrada može ispuniti svoju funkcionalnu svrhu. Zbog čega su ga pravili graditelji iz posljednjeg ciklusa čovječanstva?